وفيه 3 فصول. الفصل الأول في تمييز النجاسات. والأشياء على 4 أنواع: جماد وحيوان وفضلات الحيوان وأجزاء الحيوان. يتي الله سبحانه وتعالى تبدو مورد طول سري الحمد ينتري يجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم ومونو لي من سبيرو من يجول صحابة بالفو وجول إهوري كلا جوك ودين كبجوك نوكا يوالا جوك ينتدين وتبدين إهوري مكة يتا يدل مكة اللهم من ولفرنو يالا يرمي نمو وادنا يقدم بقلدو قبل يدام بودن جانا دين galdo ko yewta ko finna jasati fi sobudi din sobeji din dina men kan dina l'islam ko dina labal ko dum wadi l'islam no andini en ko hondum sobi honno woni sobe bayse andali hunde arentata ko de yamiri en non ye renta sobeji din si tawi ari memugol sobe o memugol bando on tigi ɗum ma conci makko ɗin ma nokkure ka woni ɗon ko yo loto itta fes o yewta en ɗo ko honɗum woni ko soɓi o yewta en yeeso on soɓe ɗon ko honno ittirte ittugol soɓeji ɗin haray no serti no oɗa soɓe ittirte non ka woni ɗon eno oɗa ittirte non ka woni ɗon no gasa hara no serti o wi e ngal dambugal ɗo dambu koye toso koye tato eno to o fi 3 fusulin fasluji 3 keeri 3 no nder ton woni keerol ko wiigol ɗum ɗo ko ɗo fuɗɗi ko ɗo hatti nden lowre ɗon ɗum wiyete keerol. Alfaslul awwalu keerol aranongol dambu kun aranon kun fi tamyizi annajasati fi sendidirgol sobeji din faltindirgol sobeji din mayyaza ko sendigol hakkude ɗum ɗo e ɗum ɗo anda ɗum ɗo wona ɗum woni ɗum ɗo ko honɗum woni sobeji din o wi wal ashiya'u piiji din ala 4 anwa'in ko noneji 4 piiji din ko ɗi noneji 4 ma ko ɗi pecce 4 jamadum koko fendi ani woni jamad ko tawata na ko ilata na ndiya na ko selbi sinama ko fendi kaaje ɗen gurbuteje leydi no fof konta koko fendi ɗon woni feccere goo wa hayawanum e mummunteji ɗi kulle ɗen woni ɗiɗi tammuɗum wa fadalatul hayawani e ɗi mummunteji ko ɗi yaltinta kon jaañe majji on fadalat koko yaltata ko si tawi kullu ñaamete ma yari ndiyam ko yaltoyta ton kon on hayke ɗum woni fadalat woni jaañeje mum ɗen e conce mum ɗen woni 3 wa ajza'ul hayawani e o mummunte ɗo peccoy mum koy na leeɓi ɗin ƴi'e ɗen guriigi tewo tetekki ɗin hayre nden ɗum woni ajza o wi piiji ɗin ko ɗiɗo 4 o wi fa ammal jamadu amma ko fendi kon fa tahirun ɗum no laaɓi kaaje ɗen jengaje ɗen leydi ndin e ko wawi tawan ɗum ɗo fuu o wi ɗum ɗo no laaɓi o wi illa al muskir sina hara koko sulinta tawi woodi e ɗum ɗon kon ko fendi ɗon tawa mo ñaami tawi ɗum ɗon sulinaymo haray ɗum ɗon kan laaɓa ɗum ɗon ko soɓu ɗum ko ɗo aroy wano beere nden yarli beere no soɓi ka soɓa fof no fottani wonde beere nden no harmi kono yarli kala ko harmi haray no soɓi
la talazuma bainahuma duhumundira wona tawa si tawi tun harmi haray soɓi sanamu no harmi ono yalli no soɓi sanamu no wawi hara ko moƴƴinira ko kanŋe ma ko moƴƴinira ko bafata ma ko jandi ma ko hayre ma ko leggal no harmi waɗugol ɗum e suudu mum ono yalli no soɓi soɓa bere nden karama koɓɓen e nder temedere nden 99 no wi bere nden no soɓi manamu si tawi bere nden sinti e coñcol ko be coñcol ngol loote e ngol juulire si wujike e ɓandu neɗɗo ko be neɗɗon loota si hibbi e nokkure ko be ndiyam hibbe e muɗum ha yoolo zahiri an koɓɓen e imam ahmad fi riwaya sheikh sabi ibnu taymiya ibnu qayyim sheikh al-albani e sheikh muhammad musali ibnu uthaymin e woɓɓe goo siki imamu shawkani ɓeɗo yaari wonde bere nden nde soɓa ɓe jogi dalilji muɗum molanaɗi hollude wonde hiyi bere nden tigi tigi nde soɓa ko waɗi ɓaawo bere nden harminama nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jangani julɓe ɓen sahaba ɓen ayeje ɗen ɓe yimmino ɓe yahi mo ɓe yahi ƴetto e luuluru bere ko marno ɓe yahi ɓe hibbi ɗum ka laawi e ka marcheji haa ili si tawi ko soɓe num daganoki ka ɗon hibbe ka marché e ka laawi ka yimɓe rewata ɗon e goɗɗi ɓe jogi dalliji buy ko ɗum ɗon ɓuri ɓattade e sawaba idan ko fendi kon ko tawata no tami no fendi si tawi bonnata hakkil haray no laaɓi si bonnay hakkil yeddodal mungal aray ka yeddodal fi beere sino laaɓi ma si laaɓa o woli fi feccere aranere nden ma noone arano on ko piiji fendiɗi ɗi wa amma alhayawanu amma mummunte on fa in kana hayyan si tawi mummunte on no wuri fa huwa tahiru mutlagan haray himo laaɓi fessino few no o wayi wo no o wayi mana mutlagan ko fandi ɗo woni ko mo tew mum ñamete woni ko tew mum ñamatake kamɓe malikankoɓe ɓe inni illatu taharati alhayatu ella ko watta tawa hunde hino laaɓi kosi ngo gurdam ɗan si tawi no wuuri tun haray no laaɓi heddi hande kadi kosi maayi jiɓete sino laaɓi ma sino soɓi wa qila wiyama binajasati alkalbi walkhinziri walmushriki wiyama ka laawol madhabi imam malik e karamakoɓe goo ɓe inni wonde wona mummunte wuuruɗo fow laaɓi no ton no ittintinna piiji tati bareeru ndun kosewi ngin keefeero shirkowo on no wiya ɗum ɗo haysi no wuuri kono no soɓi ko aranon ɗum ɓuri sellude ko wonde ko laaɓu ɗum ka madhab amma bareeru ndun wonde ndu soɓi maahi ndu laaɓi ani yerdudal janalno e muɗum waɗi nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam maki idha walaga alkalbu fi ina'i ahadikum falyuhriqhu walyaghsilhu 7 marratin aw 7 mirarin ihdahunna bitturabi aw ulahunna bitturabi riwaya go ukhrahunna bitturabi riwaya go falyu'affir thaminata bitturabi si tawi bareeru yari emiran hun goɗɗo e meɗen en jangino ka suuru ɓaawo yo ndiyan ɗan hibbe ɓe wi ndiyan ɗan yo hibbe miran hun kun saƴƴite laabi jeɗɗi jumhur e yaari wonde ɗum ɗon ko dalil wonde ko ɓahindu soɓi malikan ko ɓe inno owe ko ta'abbud ko maccin ɗinnugol en kose wingin ɗen andi tew maggi on kan no harmi kala pecco e maggi on fof ko iwi e maggi on kon fopp no harmi
kono yalli si tawi hingi wuuri si tawi joni ngi ari ngi momikema ngi foppikema ɓandu maggi o ma ngi ari ngi mettima bate tutaɗe maggi o be loota ka owe ko ñamugol tewon harme ko ɗum yeddunal ngal ari ɗo ɓe inni o haysi batte maggi on fof no harme no soɓi shirko ɓen Allah wi innamal mushrikuna najasun shirko ɓen ko ɓe soɓe woɓɓe yetti ɗon ko feeñi kon e konngol ngol no soɓi gasi hayso o memima ko yaya loota batte makko ɓurɓe ɗuɗde ɓe kala ko ɓeyno owe na o soɓe faandaɗo ɗo wona soɓe ɓandu ndu ko finde nden soɓi ko diina maɓɓe kan soɓi ko waɗi nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam addino heferɓe ɓe naadi ɓe ka nder juulirde humi ɓe ɗon so mamate muno athal ko juulirde o humunomo o ɗon o dumbano o jogita nelaɗo ñande o ñande ara nodda mo yo naatu kal islam o enna si a wari jon ƴiiƴam si a yaafike ko a wowɗo yaafade so tawi ko soɓunoɗo o naata nokka nder juulirde no tabiti on la sallah sallam tawadda min mazadati mushrikati nela sallah sallam salligike ndiyam ko debbo shirkowo ƴoogiɗan e hudusuru muɗum e miran hum mum anda hare batte juuɗe makko ɗen no e majjam ko ɓuri sellude kon ko wonde kefere on ɓandu makko ndun soɓa ko finde makko den diina makko kan soɓi wa alayhi aray siko non yon waawi salmondirde ɗon waawi memondirde ɗon waawi hawtude ñaama ya waawi yarde ko o luttini madama o jiiɓa ko soɓi o yara ko soɓi ɗum ɗo ko so tawi hara mummunte on hino wuuri wa in kana maytan si tawi no o mummunte ɗo ko mayɗum fala yakhlu min an yamuta hatfa anfihi aw bidakati ɗo kadi haray maygol mungol yaltata e piiji ɗiɗi ko imma hara ko mayan ɗum hoore mum mata hatfa anfihi mayan hoore mum ɗum haray ɓenna woni ko jiibi ma hara maayi kono ko hirsa ɗum bidakati hara ko hirse kala kullum ko yiɗano maayi ko gotele ɗiɗo piiji ɗiɗi koye mara ko ni tun ko maayiri ko nawnu ko maayi ma ko uni nokku go ko maayi mara ko hirsako tayib fa in mata bidakatin si tawi ko maayiri ko sabu hirsegol ko kirse wari ɗum falmudakka aljaizu l akli tahirun bittifaqin ko hirsa ko mummunte hirsaɗo tawa ñamugol tew makko on no dagi ɗum ɗon hara hino laaɓi ari e tawi baali hirsangi ma mbeewa ma nagge ma ngeloba ma jawre ma loppore ma gertugal ma dokuwal ma ila akhiri a memi tew mum o ko laaɓi memuɗa ko ɗum ɗon wuji wo wiyatake be loote no laaɓi poy ɓayno dagi ñamugol ɗo no fottana walmudakka almuharramu l akli mukhtalafun fihi ko hirsa tawi noon dagaki ñamugol ɗo no yeddodira aslan si hirsama tawi na ko dagi ñamugol hirsugol ngol angal hirsugol ngol no fotater ɓe inna la ta'malu fihi zakatu o kirse ala watta batte mum wano honɗum wano kosewi wano babba wiyen wano bareru so en wi ko ndu harmudu tew mum ɗum ɗo hirsa ka fof no fota
tayib si ɗum ɗo no hirsama yalli kirse ɗen waɗa e batte yo ɗum laaɓu taɓa watta batte fi dagagol ngol ɗum ka naafi ɗum no tawnto yatta en ko so ko hirsangi ala machallah a ngilawaki laɓi kono yalli ɗum ɗon ɗen kirse ɗon laɓɓinayi ka laɓɓinta saban ɓuri sellude kon laɓɓinta ɗum ɗo woni hara maayi kono hara hirsa andi si tawi tew on no ñaame Allah waɗi hirsama haray no laaɓi pos guringin no laaɓi tew on no laaɓi coowo on no laaɓi teteki ɗin no laaɓi galaaɗi ɗin fuu no laaɓi no dagi ñaamugol kadi amma si tawi ko ni maayiri ɗum ɗon haray koko soɓi o wi fayin mata hatfa an fi si tawi no maayan hoore mum joni kunɗo kullum ko maayan hoore makko o mummunta ɗo ɗon kadi no mummunteji ɗin ɗon haray nden mayri ɗon no mari ɗi mummunteji ɗon mari noneji ɗiɗi fa in kana bahriyan si tawi ko ndiyan yankujum koko wurata ka maayo fa huwa tahirun haray ɗum no laaɓi khilafan li abi hanifa no luutodiri e abu hanifa kala ko tawata ko ka ndiyan tun wurata liƴƴi ɗin e kala ko tawata ɗum ɗo ko ka ndiyan tun wurata si ɗum maayani hoore mum na neɗɗo waɗi sabu ha maayi ari a tawi lingi no maayi no humbi ndiyana no bugi ɗon addi ha ka sera taban ka ñaamugol no dagi ñaamugol jumhure no wi no dagi ñaamugol ɓay no dagi ñaamugol no laaɓi sa ari a ƴettingi a kutike ngi a wuundike a naɓi a wallinoyi batte ko memu ma ɗon kon ka coñci ma ka juuɗe ma awa yaade juulira ɗum ɗon na ella no laaɓi no dagi ñaamugol kadi abu hanifa en o sikku kañum mayani hoore mum na goɗɗo woni sabu ñamatake ɓeyna attafi min alhuuti attafi ko maayi humbi sahabaɓe naɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe yahino ɓe tawi roken wi huut ɗo maayi maayo ngon bugi ɗum addi ha ka sera ndiyanɗa yehi acci no waali ɗon kulli ay ɓe jogi ko hutorte wure hoy e nebban e almeti e ɗuma ɓe ɗaɓɓoy leɗɗe ɓe ɓanni ɓayɗa lewru fof ɓe daaki ɗon hiɓe ñama ɓe lani nelal sallah sallam maki iɗon luttiri seeɗa addorno goɗɗum addanon ano dagi ɗo abu hanifa Allah yurmumo yaafomo yurminagen fof ɗon o falju ɗon amma si ko goɗɗo woni sabu mum mana joni wano pirete magi ni mena min piyayno magi si woni ceeɗu caangol ngol taƴi waɗi diide woni liƴƴi ɗin hara yiɗi ka diidere ɗon ara e waɗa toon o magi no haaɗi ko nete si neteje ɗen si ɓirama ko nderto ko itama foronji mum ɗin ɗum woni wiyete magi menen min wiyata ɓe naɓan ɗon min unta ɗum ka diidere men tappa ha ɗuma on waɗa tahallulu nder ton liƴƴi ɗin si ɗi yari ɗum ɗon ko no wawi poison ɗi feetay ɗi hanɗa ta ɗi anda ko ɗi gerande kadi aray ha nangangi gi dogata hara gi anda hunde kadi hara gi faɗɗama siko ɗum ɗon on tigi mana ko neɗɗo waɗi ha gi maayi andi ɗum ɗon ko goɗɗo wari gi ɗon kan abu hanifa no tawti wonde hara ɗum no dagi ñamugo ko sifa ɗum ɗon net on alhaali ɗon imam maliki wi'i wano bitiji ɗin si tawi ko kanji tun maayani hoore majji ari tawi tun no maayi ñamatake ka imam maliki si tawi noon ko an waɗi imma joni ko e wande woni a waɗi curki nder ton a huɓɓi curki a naadi nder ton ma a waɗi pompi gaz ma kala ko waɗɗa tawi dow koɗi maayiri ko sabu an ko waɗɗa ko mana ko an wari to dagi ñamugol abu hanifa ko noon ƴettiri
piho yani kullo wuro hoy kander maayo kon si an awoni sabu ha ko e maayi sella ka nyama kono ari to ngata ino maaya ne orem o wi kan ko nyama take kono sallallahu alaihi wasallam maki o maki bay o landa ma fi maayo o maki huwa tahuru ma'u alhillu maitatuhu o wi ngo maayo gongo yoton ko ngo woni ngo ndiyam mun laabi asalli goto aloto longal safa ala yara fi kala ko ndiyam landa o wi jibe mudun no dagi ko maayi der ton kon no dagi idan no laabi wa in kana barriyan sitaynon kundo kullum ko njorndi yankuhum ko leydi yankuhum ko wurohum ka njorndi kono laysa lahu nafsun sa'ilatu kono maraji jang ilaydan wodi kulloy ko maraji jang ka wano nyemeteje den wano korndoli din wano gildi go wano nyuuji wano dendeli wano nyaaki wano korndoli wano piring no fo alaji nya sitayino ko dusidun do maayi fa huwa tahirun ruhun labi khilafan li shafi'i laluto li imam shafi'i kan misal otino defude mafe o ombale ani nyuuji ari naati nder ton maayi nder ton ma korndoli untike nder ton futti nder ton maayi ma nyemete se wi no laabi sella nyamugol maafe on so on ti nyiddataake nyaamu maafe on se wi no sobi ara ko hibbugol imam shafi'i kan ko wi nyamata ono ko selli kon no laabi bay maraji jang jaa ko watta sabu ha hunde wi e inde ko de sobunde ƴiƴanna ɗum ɗo mara ƴiƴam wa in kana barriyan si tawi noon ko kullum ko jorndiyankohum dha nafsin sa'ilatin no mari noon ƴiƴan ilayɗan fa huwa najisum bittifaqin hare ɗum no soɓi ɗum no fottana ummayani hoore makko joni ko kullum njorndi na kullum ndiyam hiko mari ƴiƴan kum maayi kum hirsaka kun ɗo ko soɓu kum ɗum ɗo masala innen ko gertogal innen ko ndowru innen ko ñaariru innen ko bareeru innen ko taw tum ɓay kullu wuuray kum kan njorndi na ka ndiyan kum wuurata hiko mari ƴiƴan kumma yani hoore makko kun ɗo ko soɓu kum o wi ɗum ɗon hino fottana wa amma ajza'ul hayawani ɗum ɗo woni mummunteji ɗin o sifanike en kulloy koy o wi kullo warani en koye pecce kulloy koye tawata si hirsama no dagi ñamugol tewo mum o si koye ɗo koye hirsama koye maayi kono koye hirsama ɗum waɗi sabu koye maayi no laaɓi pos tewu ngun e kala koye wondire mum si tawi tewu mum ngun ñamatake few hirsaka ɗo si maayani hoore mum ma hirsa ɗon no kadi ko soɓu ɗum ko ɗum ɓuri sellude ko woni ka maayo kon fof ko tawata ko ka maayo tun wurata ka ndiyan tun wurata ɗum ɗon hay si maayani hoore muɗum no laaɓi no dagi ñamugol kadi no toon ko yeddondira no gasa o addoye ɗum yeeso ka babu saydi to ɗuma e zakat kulle wonɗe ka nder ndiyan tontun ɗe wurata kono sifa majje no woodi ka njorndi no woodi bareeru ndiyan ñaariiru ndiyan kosewi ndiyan hay neɗɗo ndiyan no woodi ɗum ɗon yarli ɗum ɗon no laaɓi ka kañum kadi si maayirini ñaamete haala no buyno nder ton no yedduna ka madhabi imam malik o landano kosewi ndiyan ko honnu maako ɗon imam andu to sammuna o khinzira
fanki ɗon o wi onon o wi ko kosewi ndiyam ɗum on ɗi gabbi no wono gabbi o wi onon on wi ko kosewi ka o fanki ɗon o jabaki o innaali no ñaame o yari ñamataki talibaɓe noon woni noon e dukkugol o wawno na hande fuɗɗi sonko wi masalaji ɗi ala yona ko ɗumanne kono mo ɓe adda feere muɗum ɓe oɓɓin he imamon ko faandi ɗo ɓay wi tun on wi ko sewi ko ñawore ko sewi oɓen non o wat tun ɗum sama kala nande mare ko ñawore wotere par ce que hadis o yato hunnu ɗon wal attahuru ma o alhillu maytatu ko sewi noon ati nder ton ala kullu gasa wadde ɗum yeeso o ɓeydan feññinande to inchallah o wi wa amma ajza'ul hayawani amma tere mummunteji ɗin teral ngal kuntunkun fa in quti'at minhu so tawi ngal teral taƴama e mummunte on fi haali hayatihi e alhaali ngurdam mummunte on fa hiya najisatun haray ngal teral ɗon ko soɓungal ijma'an no fottana si tawi joni goɗɗo felli joni wano jawre ma togere ma lopore ma muntuwal ma eda ma ko wayi toon nun taƴi toon kure ɗen taƴi toon huyre nden futti toon kullingin dogi ha kitama haynede eyi ine alhamdulillah ino ɗo huyre tew nden no huyre no soɓi de nden ɗo ñamatake sa memi kadi ko ya lootu batte ko memu mako memuɗa ko o wi illa sha'ra sina hara ko leeɓi ɗin wassuufa e teefi ɗin wal wabar fayin ko noone e leeɓi ɗiɗo si ɗum ɗo heefama ittama e kullum wurkum a taƴi leeɓi ɗin o andi woni sha'ar ono ga'i baali ɗin ma baali ɗin umuman ɓe heefayno mekayno leeɓi ɗin ɓe waɗa ɗe kasaje ko ɗum goɗɗum ɓe saññayno ɓe waɗa coñci kono no ñaaɗino kasa ɓe waɗa ɗum kadi e buutuji ɗin ɓe waɗa hashu ɓe waɗa nder ka buutu sa waali ko ɗum hare no wuli kati wonande fewndo ka jangol watta ton ha ko ɗum ɓe waɗata haray no wuli leeɓi baali no wuli ɗin leeɓi ɗon yandi ɗin no soɓi kaahiɗi laaɓi ɗin ɗon no laaɓi ko ɗon si ko teefi puccu ma leeɓi wonaɗi ka daande puccu ɗo ɗin kadi hino laaɓi leeɓi ngelooba ma kala leeɓi kulloyɗen fuu si ittama e majje tawa hiɗe wuuri hara leeɓi ɗin hino laaɓi amma ko tawata no yowondi ko e nder koko gurigi ombi kon ko tew o nder ton ɗon ɗon si ittama e kullunkun hara kullunkun hino wuuri ɗon ɗon haray ko hayketen ta inni joni kullunkun waɗama opération piiji ittama ton wano ittama ka nder reedu ɗum ɗon ko hayketeɗum si koyngal mum ngal taƴama innen nawnare nangi koyngal nagge ngen koyngal ngal taƴama konko taƴa ɗon ɗum ɗon ñamatake ko noon si ko kullu mburude fellama anmim kala ko ŋappita taƴa e kullu wurkunkun ɗum konko taƴa ɗon ɗum ɗon haray ko soɓu ɗum ɗon no fottana wa in quti'at ba'da mawtihi si ɗum noon taƴama ɓaawo mayde muɗum fa in hakamna bittaharati si en ñaawi wonde ɗum kullunkun no laaɓi fa ajza'uhu hara e tere kullunkun kulluha ɗe fof majje tahiratun ko laaɓude wa in hakamna si en ñaawi bin najasati soɓugol mum fa lahmuhu hara e tew mum o fof ɗum najisun koko soɓi joni kulloy ko wiɗen kon ɗum ɗo no dagi ɗum woni joni wono kulle wonde ka ndiyan ɗen si tawi ko ɓaawo maayi sa a taƴƴiɗon goɗɗum morso on morso ɗon no laaɓi no dagi ñaamugol kadi ɓay aslan kullum kun foyi kun dagi ñaamugol haray morso makkun no dagi ñaamugol
cewi ko dagaki ñamugo no kulle wonkoy ka jorndi koye markoye ƴiiƴam maayani hoore mum sawa nga ƴetti kum fof makko naɓuɗa awa wiiɗa a defa e ñaama dagaki woni a wi joni a gasi joni mi ƴetta tun koye ngal ɓaawo ngal min ko ngal ɗon tumi jogi haaju e mum dagaki si tawi fo e mum on dagaki haray seeɗa mum dagaki o wi ɗon ko toon yiltoto wa amma al admu amma ƴiyal ngal wama fi ma'nahu e ko wa'itata wano ƴiyal kal qarni wano alaadu wa sinni e ñiire wa dhilfu e holsere fayya najisatun min al maytati ɗiɗo si tawi ko maayiri ni ko jiibi haray ko soɓuɗi khilafan li abi hanifa abu hanifa no lundi ɗum ɗon noon kadi ƴiye ɗen galaaɗi ɗin ñiiƴe ɗen kolce ɗen ɗon ɗo kullum maayirku ni ɗon ɗon no soɓi ko nagge ko ngeloba ko dammol ñamata itte sikke so tawi ko tewmu asla ñamatake ne nagge ngeloba mbange nagge ngen e dammol kol e kulle burure dagiɗe ñamugol tew men munɗe an ɗeɗo dagi ke wosi hirsama si tawi maayiri ni hirsaka o haray tew mum kan no fottana ɗum ɗon ko soɓu ɗum ko harmu ɗum ñamatake joni noon hay ɗiɗo ko linta ɗo ko ƴi'e mum ɗen galaɗi mum ɗin ñiiƴe mum ɗen kolce mum ɗen ɗum ɗo fof haray ko soɓu ɗum ɗon fof hutortake abu hanifa inni ɗum ɗon haray no laaɓi wa amma suufu walwabaru walsha'ru fahiya tahiratun min almaytati khilafan lishafii e wi ɗiɗo leeɓi ɗin e wi si tawi ɗum ittama ka wuuri ɗon naare o wolno fi majji ɓaawga o wi kono so ɗum heefama e kullu wuuru kum no laaɓi si tawi noon kullum kum maayino en ari en tawi baali ngin maayi yoni kono mbaɗi leeɓi buy yanni sella ka heefen leeɓi ɗin ɗon meken leeɓi ƴettirɗina ɓe huutoren jom wuro wi imamu Shafi'i wi o ko selli kon hiɗi laaɓi o gaddama alkalam fil jurudi o wi haala ardinoke ɓaawo fi guri ɗin o yewtino e wonde guri ɗin si tawi gurigin kullum kun hirsama ko kullum kun tewmu ñamete guri makkun on no laaɓi pos sa faala a defay sa faala a liilay ha yora hutora sa faala a hoppay waɗa weƴƴitaka jorɗa ka juula sa faala a waɗay ɗum ño'ay ɗum paɗe sa faala a ño'ay ɗum sakuhoy sa faala a waɗay ɗum dolokke sa faala a waɗa ɗum ceinture an andi gurigi no laaɓi pos madama koko hirsa koko tewmu ñamete si tawi noon koko maayiri ni kono koko tewmu ñamete si gurigi hoppama haray ngi laaɓi ngi wawi waɗede ño'ede ceinture ngi wawi ño'ede paɗe ngi wawi waɗede ño'ede sakuhoy e no wawi hutorede hutorte ɗin fof si ngi hoppaka o jantinoke yeddunal ngal ɓaawo wonde haray ngi laaɓa laalaɓe sallallahu alaihi wasallam hadis maymuna nene men maymuna mo marno dammol kol maayiri ni ɓeyni hibboye ɓe haɓɓi ɓe hiɓe guusude ɓe fottene laarmaki kol dammol konto naɓoton kol ɓeyni ko ni maayiri ɓe naɓde men hibboya o yini halla ahadtum ihabaha ko hay ƴetton hay hutton ƴetton gurigi hutoron ɓeyni ko ni maayiri koko jiibi hirsaka o wi yutahhiruhu alma'u walqaradu o wi hoppugol ngol laɓɓine o wi kullu ihabin dubiga faqad tahura kala wo guri hoppangi hara ngi laaɓi kon ɓuri sellude so tawi hoppama tun hare laaɓi ɗo no juuti ma no daroɗen ɗo na ɓe fuɗɗade wona joni fuɗɗoren ɗo inchallah amma fadalatul hayawan waɗo mande moƴƴi
ay arafta to moƴƴi waɗe mande moƴƴi en tori kala subhanahu wa ta'ala faami dina kam faamu selɗo alskan kadi gollitirgo jaɓana kon e gollude kon o yaafa kon e faljude kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. Naam. Wa alaykum salam. Si en sen ƴetti qaida wonde kala kullu wurukum hikun laaɓi sa memini ɗon bonata salligi ma on wiyata kadi be lotoya juuɗe maɗe soodoɗa kono si ndu ari ndu moomikema e ndu heewi ara ɗi moomo on tigi o aray ko ɓuri sellude kon hino laaɓi ko heddi ko si tawi tuutaɗe mayru on memima ata ko tuutaɗe mayru on ko ɗo yedodal ngal woni hakkude Malik Imam Malik kañum e karama koɓe luttuɓe Imam Malik wi no laaɓi luttuɓe ino laaɓa. Naam. Naam. Hirsi nagge kalni hirsi ko nagge ma tabbis padino ko dagi ko o ari yejjitugol wi'ugol bismillah o gayni hirsude o andi toy o wi'ani bismillah ara ñaagore ɗum ɗo ko woni ƴetta so ɓen jonnete ɗum ɓe ñaama no dagi ko ɓuri sellude kon e konngudi karama koɓɓen harayno si julɗo yejjiti wiide bisimillahi ka hirsugol mo annino o wi'ay bisimillahi kono o hawja tun imma ko woni hirse kon gerta e muɗum ha joni o mappo kon no o hirsirta o yejjita wigol bisimillahi o hirsa o andita o wi'ani bisimillahi ko ɓuri sellude kon no sella ñamugol Allah subhanahu wa ta'ala wi rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana no dagi woɓɓe ino ɓay koye fakulu mimma dhukira smullahi alayhi laaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam ma ahraqa dama wa dhukira smullahi alayhi fakuluhu kala ko tawata ƴiiƴanɗan hibbi on hirsi ƴiiƴanɗan hibbi inde Allah janta e muɗum mi ñaame mafhum mukhalafa on ko holli wonde ɗin ɗon ɗiɗi waɗali ara ñamataki kono ko selli kon ko wiɗen kon haray no ñaame si on tigi yejjutu ayini bisimillahi no e ɓernde julɗo kanka ɓernde mum bisimillahi no heewi toon tew on ɗon on bisimillahi wonɗo ka ɓernde makko on ɗon dagini ko hirsi kon si o yejjutu wigol bisimillahi wabillahi tawfiq. Naam. Mo leeti tawi iidi on juulama yarli o juula e kanko iidi feere ma hara ko jama kamɓe kadi ɓe wawi juulude iidi on no mbaadi no iidi juulirte noon no yeddodira karama ko ɓe buy no yaari wonde o hande kadi hara iidi on ɗon on laawike mo kono Anas ibn Malik si tawino o leetino iidi ma ɓeygude makko no leetino iidi mo jogino jiyaaɗo rinɗinaaɗo o innani on yo julnuɓe ɓe juulan mbaadi no iidi juulirte noon e umum qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqudu umum on ɗon holli wonde haray no wawa no wawi juulude iidi on no iidi on juulirte noon darɗe ɗiɗi kabbirali darɗe arnen kabbirali jeɗɗiɗi mernen kabbirali jeego ɗum ɗon ala ko ɗum ɗon ɓuri min ngol konngol ɗon ɓuranimmi no sella kam on tigi juula iidi on kañum tun feere ma kamɓe jama arɓe feere ɓe wabillahi tawfiq.